Pandawa garwaan, kabayan, adat-adatan. Abah kabayan dan abah sastra sama-sama abah. Dan sama-sama badag adat. Ngan awak sarta padaharana mah badagan abah sastra. Kabayan mah hanya badag barang handapnya saja. Hasrat manah garwaan kaparawan. Kabayan ta. Apa daya alfa kana bagbagan agama. Anggang-anggang datang ke Mandala, abah kabayan mapaggala. Mawar sang pacar dambaanana kabandang jajaka gandang yang hafal bagbagan agama. Pandawa ngarana kabayan karah nyabak kana tarang bagana. Pajabat akad ngegalantang mamatahan abah sastra. Pandawa lancar bahasa nampana tanpa kehalangan nafas. Sah kata sadayana. Kabayan marah, matana kawas jalak. Pandanganna tap kana kadaharan. Kana bahaya. Nyam. Awas, saya marah. Ngan saya lapar. Sabada barang dahar saya akan adat-adatan. Dan sabada adat-adatan saya akan ngopi. Jadi aya ian wae poe. Hese tuh dah. Atapatan sama sangrai kacang aswad gitu. Ya, patansa saja. Hai, patansa. Ya, hancanya. Wassalam.